sign ona nende sign kwa registrar. Makiria ma family ngiri 10 iturite na wagagu mugunda-ini wa kambuni ya Malewa Ranching kaunti-ini ya Nyandarua ni ciamukirite taito. Akiaria thutha wa kunyitana na kiama kia mugunda uyu na maabitha angi a thirikari kwe family ici taito, mubunge wa Kibeberi Wanjiku Muhia augite ni ehariirie kunyita mbaru ugai wa mugunda uyu na njira iria yagiriire niguo kunina ndugamano ya ihinda iraya. Wanjiku augite makinya maria matigarite ugai-ini wa mugunda uyu ni manini na arenda urugamiriri waguo kwanyukia mihango ino. Kuringana na uria twaria na andu ni ndona andu ni twetikaniria ati ofici ino ni ta muheshimiwa ni ngumi empower okorwo ni manpower kana uria wothe mangikorwo makiuria nigetha matengatengerie mathina makona hihio wiki ni mari sovu migunda iganona iria tauma taito tucirute tuciheane nigetha andu aitu magikure mena thayo. Mwenini wa warugamiriri ya kiama kia mugunda uyu matongoretio ni muikariri giti Chege Njaga ni meranire kunyitanira na thirikari niguo gwetha kihonia kia ugai wa mugunda uyu. Njaga ugite makiria ma migunda 220 iria yaturirwo ndiri taito na taito ingi makiria ma 250 iria ciarutitwo ni arugamiriri a hau kabere ikoretwo ikigucanirio. Gatagati ga taito iria turabangite kuheana 37 ni turakuri ikumicie tiare ona icio ingi ci process ni tondu land registrar witu araheana kana service yake ni Nyandarua County and Samburu counties. So ni tutigete taito riu tamakiria ma almost 30 icio ingi nguciana kuma next week after the Easter holidays and then another 23 transfers to Sheku. Mihango ya kumurika mihaka ya mugunda uyu itanyitwo kurikirira kahinda-ini ka mieri 3 yukite, ameba makiurio kurehe mateta mao. Mashamba hii iko sawa, hakuna yenye imeongezwa, hakuna yenye imepunguzwa, kuna yenye imepotea kwa sababu ilikuwa kwa wenyewe. So mtu asikuje kudanganya ati imesonga sijui imeongezwa ngapi. Kuna map iko pale, ukienda kwa ofisi ukiapply utapewa map na ukuje nikupatie surveyor's report ukisha apply kwa ofisi uangalie mwenyewe. Baada ya kuangalia utasema ndio hiyo kazi iko sawa. Mweneni wao amebare maheto taito ni makenere ikinya riri makiuga riu ni makota gwikuria. Kurere mwethene ka muno gauga ni guthigo komba tubia na mugunda wakwa nigetha tundeithie na ndingeo bia ni thirikari itari na taito nundu ucio ni ndacokia ngatho. Magario matuonaga ni mathie tunecemani uyu uguo ri ni gikeno na ni ndiri umwe uyu ndacokia ngatho ni undu wa ukonda heo taito Ni wakamiri muhorera iro Mundu ucio na miaka yake ndarari na taito. Girifotera Inoro TV. Jitagu Julius Karivi wa Munene. Titles